gym sanaraga muscle growth lege hairdi aikoina tawdaba sunya yadraba thaba ama layeba sigi thapok sibu hek tawdragadi nangna chahi chupa ma gym sanaraga jo muscle growth fajana laibe suang amoiba adugi do karino ai hajaramge aduga kamaina tawgadagi habdo aduju mayek singna sigi video jida hajaramge mayamegi ming khubujam startion kawe ai gym consistent oina sanaraga ai body transformation tawba ngamgre ai pung lising ama hena fitness ki maramda research tawgreba ai sagi direct experience tagi amadi aina thijalubadagi khangjarakpa knowledge kaido ai mayamne amtina simple oiba londa da share tawjarake ngasi ki topic sina akoina gym sanaraga muscle growth laige hairdi akoina tawdaba sunya yadraba thabak se progressive overload haibsineba sigi maru oiba progressive overload che kamain tawni khangdringa karino haibidu mayam simple oiba londa da khangminaji ko akoina tawriba exercise amaje matamgi matungina magi difficulty level je tapna chum hengat piraga akoida challenging adum oihelaga thambaje sigi je progressive overload tawbaneba progressive overload haibje tawragadi nang muscle growth soidabida tawba ngamganeba aduga progressive overload che tawdre haijeba adu oragadi muscle growth fajana laiba suang ngamoiba adudi hoji progressive overload che khangabrina kamaina tawgadagi amu khangminarji ko aina hoji difficulty level hegalhani haibje nang exercise ka je pairaga thangalaga luhalaktoy nate ko yam common oina gym sanaba mi singna progressive overload tongnarije akoina paiba yoto adugi arumbe hengat pibama repetition masing hengat pibama che ai gyan dana be example ne chat ang pisal lage ko nang je 50 kg squat pham dore ha je ko ai to rep range sana halaji ko adu nang na 50 kg squat pham matam ji da nang je set ahum pham dore ba ada aha ba set ji nang je 8 rep ngamme ba repetition ngamme ko mathang gi da nang je 8 repetition ngamme ba mathang gi da ju ahum su ba set ji ju 8 repetition ngamme ko adu nang gi sigi squat ki wa che sima lotion re ba matangi wa to boma ta de nangje 50 kg squat ji chamana nam phameba adu ahamba set de nangje 9 repetition ngam thokraba ani suba set na mo 8 repetition ka ngameba ahum suba set jo mo 8 repetition ngameba sigi je sida progressive overload adum tawraba ne bala kai gino hama matanda mamangi wa ta di nang tawido set ahum makta 8 neba handaki dadi 9 8 la neba ahamba set ta 8 repetition tawramo handaki nang 9 repetition tawraba neba sigi je sida progressive overload habdo laideba sumani sum tawrga ne nang ne nipan dagi mapan da lakpa dumana 10 dong lakpiba 10 dagi ong drama thuide lakpiba aditi set kaido set ahamba do khona ta set ani subai de ju mapan lakna bo khona ba drama thoi lakna bo khona ba aduga sigi set ahum mak set da train thoi ngam kan da ne nangje yot amu haptan ba yare ba nang kg 50 phamam ba do kg 55 da ong try to ba yare ba aduga kanogi aina 12 ta loisali je ngasai na haijagi ba adugi ni ko ai to 12 rep range ta sana je ha ba adugi ni ko nang 12 ta 15 bogi rep range ta sana je ha da gi 12 ta gi hawraga 15 da ong loisan do ni ko chamana ba pone aina mayam na khar common noi ba ai to 12 to aduda example bisan ba ne ko ada yot henga pe ta no la je ba nang exercise to squat phama matam da nang set ahum da 12 hek phajana ngam ko adudei nang yot kg 50 phama ba do kg 55 try to ba yare ba adudei nang nipan pham na ba mo hona ba yare ba repetition do set ahum mak ta ko kg 55 do sidagi among nang kg 55 ji da ngasai gi do mana aham da nipan ngam me ko mathang de 9 8 ong la ni set ki ko smai sum do ga nang je ahum mak amu 12 yong na ba hona bi do 12 repetition lo mak yong na ba hona bi do gyan tarang ga ni dai na haji am thina simple oina ni ko haije sumani sum tawga ne nang 55 kg da jo mu repetition je 12 set ahum ngam ma kan da amu weight amu henga la tawro ba sigi cycle ji da dum chatlaga laira ba progressive overload hai do pop tare adum irai lain tare sigi jam thina hai simple oina ni ko ina je yam thugai ga ni ko ina haijari je ado sigi je aina haijana ba nati ko simadi sinau je yam tina maru oiba poni ko si yaudragadi nang muscle growth fajana laiba suang amoiba haidi nang neglect tawba yaba po na deba sidi isam samna nonda aina extra ama haptala ko na deba yam maru oiba pone ko sigi jimadi jinauji aduna progressive overload tawba je simadi sungko ko bi kana adum nang yari gai tawbiyo ba natabi nang aha ba pai gi ba yoto nang 50 kg squat to dum phamma ga adum nang na sana chupam lai ga dina muscle growth fajana lai suang amoiba repetition ga jo 12 ana dum pai ga lai ga di suang amoiba ko squat ko do pai ga dum ta chawkhala aroi ko aduni sinauji progressive overload to bujime di sungko ko no aduga aino ji hagi ba progressive overload to yam tina common noi ba mayam tong na ba po ni ko atopa dum progressive overload style je makhal lai for example nang na yot masing ju sungin hanga taba yot arum bu sungin hanga taba ade repetition ju sungin hanga haloi gi ha ga nang na ko rest timing set mar ta koina potha ba do mini ahum potha ha jine mini ani makai khak potha bi ba adu mai potha ga nang na sai thangat ki ba yot to nang 50 kg squat phami ha jala je ko adu ga 8 rep ngam ba do adum chamana na set ahum adu mai ngam le ba adu ju dum progressive overload makhala mane ha di nang rest timing di tenja lakpa adu ga nang phami ba squat di adu ngam ba do adu ju progressive overload ni ade nang na exercise ma to bo matam da kitang tap thara ga control to ga ha di dumbbell
press 하이젤레지네 수마인 타다르고 마담다 하나 낭지 투는 딱딱 떨어메 하이제고 어둠 땀나 컨트롤 tawdebida 한다디 타다르고 마담다 기땅가 땀나 컨트롤 tawbiba 수마인 tawga nang rep range tudi adum hana thangaki 20 kg tawre haijine 10 kg haijellazine nang beginner oiramani ko ada 10 kg haijellazine aham da thuna ta tawrambada nang 10 repetition ngameba handati control tawra tamna thadar ko matam da junang 10 repetition adu ngameba adu ju progressive overload makhal amaneba makhal nya aduga amaju lay nang exercise tawra ko matam da ne plateau om da lay gineba haidi ayuna ayoji incline dumbbell press da ko ai thaina hojiki na te thaina chanaba hogalaga tha tarung mu sugala ko matam ji ai ji ko dumbbell press sung이 hengat bangamdraba aije incline dumbbell press kangkhat pa sungamdraba adum stuck tawga lairaba sigi je exercise variation amda chindueba hadi upper chest idum panba aina incline dumbbell press tawga sungai kangkhat lo yadraba aina pari bi to adum hanjan dum paraga lai repetition ju adum hengat bangamdaba dagi dine aije kano da tawreba incline barbell press chatlaw on thueba matam khara aduma on thuroga amu haleba सोनाकंदा अदुदि आई ngasai पाइबा ngamamda ai thangat ngamamda yor ama leeba aina amadu da rep sungai hengatraba kitang lungkhat padu paige dor sungai ngamdraba adugi yo to hoji ai repetition tranga hen to ngameba sineba sumana nang stuck torga leiba matang am jaw kani ko aduni exercise variation chatlaw sindo poga su kaide ko ai hoji hajabdo nang ba kano incline dumbbell da parambado barbell da chatlaw paithok ki ju ya ba dumain to matam da jodum nang plateau do nang na stuck torga leiba to handa ba yabane sisu progressive overload style amane direct oina directly di higher ge do jodum yaba po ne indirectly haijalaji ko sini sinong mya loire wari bu progressive overload jam tin maru oiba po ne ado aina ngasai haijab do mya nyam tin common oiba best way ju oigani khale repetition machine hegat pa adu go yot arumba gi chang do chum hengala pudo adu no khadigi best way oigani sigi thabok chimadi to bu sunga ko bigano adu ne sinong ya ngasi gi topic di sedalo sinjare matham da ju fitness ki maram da yam tin simple oina myam da gyan dana explain tawjaraga yam tin kana ga da video ma pudun lakcharage ngasi gi ganarje matham video dong thengnar